Prošlo je više od 7 vekova od venčanja kraljice Jelene Anžujske i srpskog kralja Uroša I od loze Nemanjića, a oni su i dalje sa nama. Sa njima je budućnost Srbije. U istoriji čovečanstva bilo je mnogo gestova u ime ljubavi, ali niko kao kralj srpski Uroš I nije posadio za svoju dragu čitavu dolinu Jorgovana. Već 7 vekova oni u proleće cvetaju. I danas prvaci Srbije poput Novaka sade Jorgovane ljubavi u dolini Ibra, a pamte se sve savezničke veze Srba i Francuza iz vremena Velikog rata. Evo, i u današnje vreme praunuka slavnog Franche de Perret, Madame Sigolène, udala se za Srbina Vujić Milana, a i moja Ivana za mene, na moju sreću. Da i vaša ljubav svakog proleća cveta poput Jorgovana, prijavite se na kolektivno venčanje koje će se održati na Gradskom trgu u Kraljevu 23. maja u prisustvu srpskih i francuskih vitezova na čelu sa Prince de Bourbon. Čekamo vas i u Beogradu 26. aprila na svečanom defileu u 11 časova.